itane agenda ukuthi lokhu lesifuna kukhulunywe ngako yini. Phela ukuthi siphakamise ngikhombele ngimkhombako asho ukuthi ufuna kukhulunywe ngani bakubhale phansi. Belikhulunywe ngaloko sosheshe sami. Yebo. Ngoba uprincipal somkhiphile ozomlalela. Sicela ukuthi kube nesisombululo sabantwana. Ibhlungu lento ukuthi ingane zingafundi. Kube nelanga ingane ziwe. Akukho kuthathwayo la esikoleni ukuthi mhlawumbe sibambisane nayi principal nabo misi ukuthi ena kwenziwa njani. Sicela isisombululo sokuthi ingane zethu ziyawana. Yikho nje kuphela ukusho. Shothi point yokucala sokhuluma ngenzaba yokuwa kwebantwana, yogula kwebantwana. Babzitha sanibonani mphakathi. Mina mphakathi owami umbono enginawo bengithi bengicela ukuthi mhlawumbe uma ngabe mhlawumbe ungaba namakholwa noma sihlanganeni nje sonke ngoba ngaba ukuthi ngoba sina siyakholwa sonke. Sike size sizothandaza okay. Ngabe sacela ukuthi sibeke lama point isentele ukuthi sobe sobalandzela kanjani. Yebo. Abamqabinde ngendlela okuyiyo oba mangicabanga sihlangene la. Ipoint yilo lona lodwa le. Engicabangayo mina. Amanye angeke savusa izinto ezinye sinazo. Lezo ezinye izinto ezizokhulunywa kweminye imihlangano. Into esiqonde kuyo ngqo ile lokhuzana kwale ngane manje. Ngokuthi njengoba asho babzika hlalene epointini bese kuyaqhubeka phambili. Kulo lelodwa nje kuphela. Okay, sicela babu uzitho uqhubeke lapho bashothi i1 vele ipoint ye discussion lesinayo. Mina mphakathi ebekade ngibuka noma ebekade ngicabanga ukuthi mhlawumbe okunye ke xoshwe yimthandazo. Mhlawumbe masingaba inkonzo zonke ngoba sila sikholiwe. Sike size nje sizothandaza sisonke la esikoleni. Kodwa ke phela nomunye uzoqhamuka novulana. Yilokho nje ebekade ngikuvisa. Yebo. Sanibani bazali. Ngiyaphila mina. Bazali ngisephuzini laba kuzithi. Ukuthi kwenzakaleni kule viki eliphelile noma kwenzakaleni izolo. Asikushayela indiva manje bazali. Ake sikhulumeni ukuthi akakubiza amabandla mhlawumbe kusasa noma ngolosihlanu. Usicela bothishela babe nendlela yokuthi khisha incwadi zibheka lapha ebheka khona ngobiza amabandla. Ubuye uzokhuleka kulesikole. Yisombululo engicabanga ukuthi sikhona ngoba ukuthi uthisha ubani ufike wakuphendula wathini angeke kuze kube nesixazululo. Kepha uma kubuye kuzokhulekwa ukhulekwe bazalwane. Abazalwane basuka emakhaya bazi ukuthi bazokhuleka. Bangabi nezinto ukuthi uzokwenza okunye eceleni bese athi uzokhuleka. Asuka enqondweni yakhe athi ngiyokhulekela isikolo sethu. Ngoba lokufa kukho abazalwane mhlawumbe bafaste ukuthi bazolwa noSathana kulesikolo ngoba uSathana ungene kulesikolo uyasebenzisa singabazali usebenzisa abazali usebenzisa abothisha ubonile ukuthi lamabola baze bakhona babuthakathaka ingakho namhlanje sisakhuluma ukuthi uthisha ubani uthe asikhuluma igama elithini kusasa noma socela bothishela ukuthi thishela sicela mangabe WhatsApp mangabe babhalela incwadi mangabe Facebook ukuthi akubiza amabandla esikoleni ngolosihlanu mangolosini kuzokhuleka abazalwane engicelayo lokho ngoba ukhombana ngemina namhlanje angakusenzela ukuthi ngoba usithunge ngicela mangabe mhlawumbe kuzothandazwa kulamabanga lawa amakhulu akubonakala khona ukuthi lo Sathana uhlasele ngakhona kubiza labo bantwana labo mhlawumbe from grade 8 and grade 12 ubizwe bona ukuthi makhuleko
ukukhuleka bakhona ukuthi noma ethi uyahlasela usathane kulowo mntwana loyo babe bemkhulekela abazalwane bomntwana loyo ngoba sizobabeka emakhasi thina sizokhuleka angeke usathane sizimnqobe abazalwane usathane ungenile uneyibande lesikolo anibonile ukuthi thina ayikho into esiyenzayo siba against each other lesikolo lesinye ngicela abazalwane ngicela ukuthi principal nesikolo sonke nomphakathi ubambisaneni ukuthi akubiza amabandla kuzokhuleka kusikolo ngiyabonga abazalwane. Yebo babuzonto. Ngiyalizwa iphuzu umama lo babuzithanda sekile emphakathi. Cha ngiphikisani nawo. Lokho abakusho nami ngizobeka nje umbono wami. Ngiyacabanga abazali sonke siyazi lana ukuthi nekholo amalikhuleka. Likhulekela makuthiwa lifuna ukuyinqoba inkinga. Into lisuke liyazi ukuthi ngikhulekele ekuthenini ngifuna ukuxosha nasi isilwane noma nangu sathanezi. Lento yenzayo la sikhuleka ngekho nesho ukuthi yini. Okokuqala mina engingakuphamisa abazali ukuthi singabazali nayizolo liphamisile lo point ukuthi sihlanganiseni kulanda umuntu ozokwazi ukubona sihlale epointini straight ukuthi silwana nayo into ngoba lokuthandaza sothandaza sithini uNkulunkulu siqamba amanga angisho ukuthi bafowethu singathandazi cha anguphikisi lo mbono yilokho ngiyabonga Babu makudulele. Sanibonani mphakathi. Nami ngithi kunombono omfowethu lona ngiyawusakhona ngoba izolo kwaphuma le nkulumo wathiwa bani waziyo ukuthi wakwakhipha le nkulumo wakwakhipha le nkulumo waphuma angazi namhlanje mase kuthiwa kuthandaza amakhola bakuthiwa azathandaza vela athandaza kodwa kufuneka umuntu okwazi ukukhipha isibani straight yilokho ngiyamsakhonda lokho ukuthi asithola umuntu ozokhipha isibani straight okwazi Sorry, nakuthi ngifuna ukuxoxa singavula sixoxe isive simile. Sive sixoxa. Uyangita ubuya buwe babukubheka besesandla lapha yakhe. Ngibona mphakathi. Mina bengizokubuza ngoba wathi uprincipal simo nezikolo sibambile mhlambe umzamo ake wawenza ukuthi athole ukuthi laba abanye kwezinye izikolo banqoba mina nginomntwana olapha ya emadlelo bake bagula kakhulu abantwana kwacelwa ama parents eza esikolweni kwathiwa labo bantwana labo ngoba nakhona kwakuyimoya nje yahlukahlukene osathanizim babala abanye ngathi abanye bayathwasa nje labo bantwana labo thina singabazali sabizwa ke sahamba kulabo saya kuleso sikole sahlala singabazali wathi umphathi wakhona njengoba nibona abazali asiboni esingakwenza thina ngoba isikole lesicela ukuthi bazali nibathathe labantwana bathi mangabe seba right bese niyababuyisa kwakwenzeke njalo nami wasiswambeka lapho noyiwani wami lapho vele lo kodwa wayenokugula kwakhe ke vele wayeyiwani labanye vele babewa nje isikole sonke ke bese abanye ke ba mema bona ke abamabandla ukuze bazothandaza. Ngiyabonga. Baba ngcono yini mama unathatshwayo asizwe phela thandaza amabandla abalungu abantwana Kulo ababegula saqhubeka isikolo safundisa ngoba sasingabaza ngithi ukuthi baningi umphakathi walapha yana nezingane eziningi ngeke sisho ukuthi kodwa lo wakithi vele ngoba ngisho ukuthi wayinokugula kwakhe kusho ukuthi wabese naye uyathuka ke yebo sabona thina ezumndeni sambuyisa uright yafunda manje angibuze futhi mama yebo nami enze njani ukuzabelana
Hayi ngicabanga ukuthi phela leyo nto kumele isize labo abangeright abala ngifuna ukuthi hawu bala ukuthi singabantu asisoze sakufihla lokho njengoba sila siney'nkolo ezahlukahlukene mina nginenkolo yami engikhulela kuyona engibonayo ukuthi iyangisiza wena unenkolo yakho okholelwa kuyona thina senza lokho esikholela kukona ekhaya kwalo ya manje ke hlupha ngoba awufuni ukusho ukuthi yini phela besingayisifinyelele kuleyo ndawo kuze kusinde laba abantu abagulayo ngoba waye ngaphethe ba loyo kufuneka umuntu ozokwenza usizo abantu basinde lo baba engikhuluma ngayo ngoba ngithi wabese naye uyalekela ube ngumntwana ovele awe vele angazi lutho ke ekulweni kwakhe ma umbuza kwenzakaleni athi angikhumbuli lutho ngena Hayi ngiyabingelela bazali. Hayi ngendlela engibona ngayo ngibona ngathi kungaba right ukuthi kusebenze yonke lemkhakha ngoba vele singumphakathi asingeke size siye nganqanye omunye uthembela kuloko omunye uthembela kuloko bekungaba kahle ukuthi ngendlela engibona ngayo namuhla masuka la sisuke sazi ukuthi amakholo ayabizwa sisuke sazi ukuthi imali yakhishwa eyakulabo bantu labo abayizinyanga olabahlolayo sikuhambise nje konke kanye kanye ngoba manje asenzele ukuthi senzele ukubukwa senzele ukuthi le ngane zethu ibe safe kulesikhathi ke sesisitholile ngibona ngathi bekungaba kuhle lokuthi babe bodwa nje laba bathi bona siyawuletha umthandazo kusasa babe bodwa labathi siyaphuma sithatha imoto sendaweni ethile kufuneka imali engaka ebantwaneni siyazi ukuthi evikini elizayo mhlambe sesinazi isinqumo esithi hayi abantwana ngomsombuluko ababuye ngoba bafikile abasebenzayo bafike bathi bafikile abathandazayo bathandaza bafika babuya ukuzwa basibiza seza bathi kunje ngomsombuluko ke abantwana babuyela ngoba ile into efunekayo ukuthi abantwana babuyele esikolweni kodwa babuyele sazi ukuthi baphephile uyazi ngicela ukubuza igama elilodwa ngazi ukuthi ngaphenduleka yini labantwana ade begula ke ngibekise njengayizona ngabasha noba ilaba bevele begula ngemvuko eliphelile abasha abantwana siba badala abasha lokho kuyaqhubeka kubo bonke hayi ke ngiyaphenduleka kusho ukuthi le nto lokuyadunga yaphambili Sanibona imphakathi. Nanjani? Asiyapho. Imphakathi yazi ngicela ukuphinde futhi nginikhumbuze ukuthi mhlawumbe ngoba ngishakaniphe kakhulu nabo. Hayi ngiphinde nginikhumbuze ngithe lento ihlukene kangaka kabili. Asiyazi njengoba desho nangu uZondi asiyazi ukuthi injani. Sinyazi ukuthi ikhandwe ngani. Noma usathanism vele nje uqhamuka nje abe umoya straight. Kukhona ke lokho okukhandwa ngomuthi. Ukhulunyiswe lo muntu ukhulunyiswa uhlanganisa ukhulunyiswa iphenduka lento ebe utikolosho nethi utikolosho nani niyawazi ukuthi umoya. Uhambe ke notikolosho uzosebenza la uhamba udraya lo zonke lesi sikole. Lento lo muntu uzofika ayithele lapha. Lengane zonke lezi engathi ziwikhanyana kulezi eseyiqala lokuthomba ziyahakela. Ngiyayizwa le. Lento lena kufanele ukuthi umphakathi uhlanganise lento engiyisho izolo kutholakale itekisi kuhambe 15 or 10 wabantu. Asidinge enyanga ezozala. Laba abantu abawu10 sithembe bona ukuthi bazobuya neqiniso elizokhulunywa inyanga ngaphambili. Babuye babiza umphakathi ukuthi hayi lo muntu uthi ushed what. Sambuza ke sithi uzokwazi yini ukusikhiphela. Niyayizwa inkulumo ithini? Yebo siyezwa phela.
wasiyasiphendula-ke loyo muntu sengikhuluma njengalabo bantu wathi uzokwazi ukusikhiphela ngemali ekangaka. Sebeyabuya-ke labo bayile-ke bayasichazisela yonke leyo nto leyo. Amakholwa angeza lo mthandazo. Umthandazo siyakwazi uyadambisa, siyakwazi. Awukhiphi. Umthandazo uyadambisa. Kuzoba ngathi le nto iphumile kodwa ayikaphumi. Awukwazi umthandazo wawukhipha umuthi mina. Ngeke. Uzokhishwa omunye umuthi. Ngiyakuxolisa ngibeke lapha. Kusho ukuthi lezi zinto ayisebenzi zombili. Ayisebenzi qinisile. Ayisebenzi zombili. Bezivele sisho njalo. Ayisebenzi zombili. Yebo abusitha. Ake ngiphinde ngibuye emphakathi. Nazi emphakathi sesinesikhathi eside sifikile la. Ngicabanga ukuthi sewu-11. Bengicela mphakathi ukuthi siphume nezwe elilodwa ukuthi uma ngabe siyavumelana ukuthi kusasa awezwa amakholo esikolweni kuthandazwe. Asenzeni into eyodwa mphakathi ngoba ziningi into ekufanele sizenze. Uma ngabe khona novo akaphakamisa isandla phela siqhubekeni sephambili. Bengicela lokho nje. Sasa ulesini ngahlanganyela nabo sonke ngoba lento ekhona la esikolweni akekho yaziyo ukuthi iyini. Ingane zethu ihlele emakhaya akukuhle ngoba ingane ihlele emakhaya. Uma ngabe thina sizothula ngempela kanje. Uyabona nje mangathi nje okwamanje nje sisalinda ikhulu. Ake sizameni ngomthandazo. Ngoba manje kuzoba nzima nokukhipha imali. Uyazi ukuthi uma ngabe uhambe yakumuntu mhlawumbe afune inkomo ezo5. Ukhuluma ngento ka-government isikole. Mhlawumbe athi 6. Angisho ukuthi kuzoba njalo. Kodwa ake sizame indlela yokuthi ke sikuphunge phela. Athi efika lo yakube kudambile. Ukuthi ngesiphathisa ukuthi umsebenzi. Yebo. Yazi nje iphuzu leli bazalwane abazali bayingane. Asikhulekeli singaye inyangeni. Zinamanga kwasazona zizophezikhobe la esikolweni kuphinde kwenzakaleni. Zihleli ingane emakhaya azifundi. Siyakujabulela ukuthi ingane zihlala emakhaya zingafundi. Sijabulisa ukuthi kumele sikhiphe imali siyenyangeni. uNkulunkulu wasidalela ngathi mase singakasakwazi kumbiza ukuthi sikhuleke kuye. Sicela ukuthi athule imithwalo esinayo. Why sizenze njena bazalwane? Yini bazali singabi ngabazali? Yini bongabe singawazi umhelo weingane namhlanje? Sesidile inyangeni. Senzani inyanga? Baqabana abantu ngendaba yenyanga. Namhlanje kuzoqabana isikole ngendaba. Akunenyanga asikhulekeli. Oyenyangeni akahamba yenyangeni. Abathandazela bathanda. Kuningane ziphile esikoleni. Nathi yena uyenyanga ahamba yenyangeni. Kusasa. Ake kuphinwa umama ngoba ngathi labo baba bezokade ake kuphinwa umama into zokhuleka sasa la Malini umsindo libadala kabi maningawa nilaleleni kuqala miyekeni akhulume musalulo ukuthi bangumsindo. Ngikhulela abazungulu bethu. Asisana bantwana sinabazungulu. Uma kuyitho gogo esizoyekelela sithanda inyanga izofika lenyanga imkhombo yedwa ukuthi nangu uthishubani ekugcineni wena uzolanda lenyanga ifika inyanga ikhombe wena sikwenzani thina bazali usuyilandile inyanga yakho wena 2 lenyanga okuyiwa kuye yabani ubani ozothi mina ngithi inyanga siyeni lapha nya eyabani angithi usuyitshelile lenyanga yakho ukuthi ufike kuthi wena akunanyanga ezosikolweni akunanyanga ezosikolweni siyakhuleka kuphela umuntu onethi inyanga yakho athatha ingane yakho kahambi ngaka nakhona akunanyanga la kulekhanga ingane inyanga la kuphela thatha ingane yakho Amakhola ngahlala ngizwe. Yiwo lo wethi umuntu usaba mhlanga.
uyasitshela umbono la khuluma kwakho ipoda ukuthi ungumfundisi khuluma bakho bemfundisi ungabe sona ngazi ukuthi sowuphendula umuntu ngazi ukuthi uphendula lo loqeda ukukhuluma awukhulumi nalomuntu ubeka umbono wakho uvakale ukuthi kuloyo mbono kuthiwani kungabi ngazi ukuthi umuntu sobuke kuzondi ngazi ukuthi sokhuluma ngazondi ukuthi zondo bathi inyanga kwendakalana noba nazondi utathi naye akamfuni umfundisi ngalapha ekuthiwani so that's why ngithi mina kufanele thine batali sikhamuke nesombululo kale nkingi singakhulumi ukuthi sibukana ukuthi mama Hadebe ubeka umbono akabeka umbono wakhe lokhu akuthi abafundisi bathandaza yisho njalo inkulumo yakhe zondi ukuthi akwentiwe lokulala lakusho kungabi ngazuthi sekukhuluma abantu lababili babodwa la angithi sikhulumela umphakathi wonke ekugcineni funa siphume nesinqumo lesiyi-1 ukuthi sithini kungabi ngazuthi sesiyalo asibi angithi ngoba phela tipolo vela tifana please bengicela kuloko naloko ukuthi nangabe izo uyayiva lekhulunywa ngimi yakujabulisa asesime kancane lokuthi bese sesibanga umsindo singasamuva nalo bekakhuluma ukuthi uthini nangabe lokho lokukhulunywa ngimi awukuthandi ungabese uyaphikisa phela ngisakhuluma asilinda sede bese lokuphakamisa kaphakamisa please bengicela lokho ukuthi sosheshe sithethe le meeting yebo phinde babingelela phakathi lento esho kwamkabindi ibaluleke kakhulu ngoba la sisonke singabazali akekho umuntu ongasitshela ukuthi esikolweni akufunekile isikolo sethu sonke cela nithule tu lana wonke umuntu njengoba shilo uprincipal okhona wathi naye benza labakwenzayo nomunye unemvumo yokwenza okwakhe bakhulunywa kuthiwa abathandazi noma yini nakusasa bangeza akusinkinga leyo bangeza nakusasa kuthandazwa so kodwa manje angingabi nokuthi esikolweni ngeke kwenze so sengathi isikolo saba somuntu oyi-1 lana sizokwenza sisonke eza umphakathi eza abazali beingane sifuna ingane zethu ibuye esikolweni ngoba kubukeka sengathi ingane ziyazenzisa so okubalekile uphuma nesinqumo ukuthi abafundisi beza nini la bazokwenza abakwenzayo ngoba ngenzeka khona sebayihambisile ingane zabo bathola okunye singeke sikwazi so labo bantu labo sine right ukuthi sibadedele benze into abayithandayo so engicabangayo ngoba kuthiwa lezi ngane beyigula izolo ngezintsha nina lento manihluza wena umthetho wena umqondo niwubuka mangabe umuntu ubuka izinto eziningi nganginonthuke lento istikhe enganeni ezizodwa siyazi ukuthi hayi le ngane le igule le and then ingane ifika la iyagula ingane entsha so kusho ukuthi lento vele inkingi la abathandazi bangeza bafike bathandaze abenza ezinye indlela zabo benze nabo abavinjwanga ngumuntu isikolo sawo wonke umuntu akekho umuntu onegunya lokuthi kuzokwenziwa bathi-ke engizokusho mina zonke inkonzo kufanele zibe khona kungathi wena kuzoza inkonzo yakho ifike iyenze okwayo okwenzayo nezinye ayibizwe ziphelele bakhona baba bakashembo bamadi bangacelwa bafike noma kuyohlola nobamadi uyakhona ukuhlola nobani owenza ngamanzi akho uyakhona ukuhlola abathandaza abazoza bazothandaza beze ngoba even wala esikolweni bathatha basolana bodwa sazi othishere and then okunye futhi engizokusho awume gatsheni okunye engizokusho bafowethu asibambisaneni siyeni phambili lento engiyishilo eqaleni ingane ngezethu fanele ibuye esikolweni ifunde ziyasala otishela ngotishela ingane zabo ifunda la ifunda khona iloko nje mina ukucelayo sibambisaneni senze into eyi-1 yabo Sisekuyo le nkinga esehlelayo ngiyathemba sonke sithintekile nanoma mhlambe kwabanye ingane zingakaguli kwabanye zigula kodwa lento isishaya sisonke
umbuzo wami nebengicela ukuthi sikuxoxise kakhulu ukuthi isikolo sizoma singafundisi size sithole isisombululo noma isikolo sizoqhubeka ngesizathu esisodwa isikhathi siyahamba abantwana bayasalela emuva sinabantwana ababhala amaphepha abuya ngaphandle akubukwa ukuthi injabulo ike yaba nenkinga kunamaphepha asethwa ngaphakathi othisha abangasetha ngalokhu asebefike khona kodwa kunamaphepha aphuma ngaphandle angabhekeleli vele ebantwaneni bethu baka matric sesishayekile lesikhathi nje esingasasifundanga thina sesivele sishayekile manje bengicela ukwazi ukuthi singabazali sihlangana ngelithini elithi siyeme isikolo up until kuze kwenzeke konke esivumelana ngako noma abantwana bayaqhubeka bayasizakala ngoba ngithe mangithi ngiyalalela lapha kumempiye ukhuluma ngokuthi ezikolweni la okuke kwenzeka khona kuyaye kuthiwe kuyaye kwenzeka ukuthi yena kubo isombululo abake basenza ukuthi wena mzali onomntwana ogulelayo gijima uye la ukholelwa ngakhona leyo malanga la usalungisa umntwana abese ayabuya bese kuyabonakala ukuthi kuhamba kanjani kodwa ke thina la asihlanganeni angithi lento le thina isiphakamisa imoya isithusile siyaqala ukuthi isenzakalele senza njani siyasimisa isikolo noma isikolo siyaqhubeka siyasebenza kubonakale inkinga kudile nayo bengifuna ukuzwa lapho mphakathi Siyabonga. Aqhubeke isikole. Siqhubeka abantwana bewa. Yebo. Ngishilo ngathi ufuna ukukhuluma aphakamise isandla. Ngakhala kancane. Sorry kancane mama, ngathi khona lenye meeting lekhona kumbe ngale. Sicela ukuthi sibalalele nabo ukuthi bathini baphela. Bengithi sonke sithe la manje ngathi khona baxoxako nalo. Sicela kulalela le yabe meeting ukuthi ithini. Naku ukuthi bethe la bethe la. Bakude mphathi baleke nje. Nabe emva kwabo. Mhlambe lo. Ngoba phela manje nakukhuluma ngithi thina labanye kumbe senkinga tokulalela bese lemsindo sebamnenga siva kahle ukuthi kuthiwani singaphazamisani please ngicela ukuqhubeka. Okay cha mina ngushoyo nengucelayo bazali ukuthi usizo njengoba sechazile ukuthi abantwana bayasalela emuva ngoba nami ngachaza ukuthi ngomsombuluko nami ngangizelele ukuthi ngoba ngibona isikhathi ngathi siyahamba kwenzakalani ngabantwana mina into bengithi mhlambe ngicela ukuthi ngathi mhlambe siyayilungisa okwamanje uma ngabe siqala ngomukhuleko yangizosho kanjalo ngizigcina ngoba lokho kusafuna imali uma ngabe siqala ngomukhuleko bengicela ukuthi sikulungise manje lokho asike siphumeni novo ukuthi kusasa yini noma mhlambe ngolesihlanu asike sicachiseni lapho abantwana bazokwazi ukuthi bakhona ukuqhubeka sibonisana kanjani mhlambe siyavumelana yini ukuthi kuloko Yebo. Yebo, sanibonani. Yebo. Mina ngicela nami isicelo sami besithi abathandazi abeze bazothandaza noma kusasa ngoba izingane zizokwazi ukuthi khona ukuthi sizofunda nazo kodwa bengicela ukuthi zibe khona lekhathi kuthandaza zingasali lezi ngane lezi iphathwa lokugula zibe khona kusasa kodwa bengicela mina kusasa nyama Siyabonga baba. Bekunesandla ngapha. Yeah, sikhona sana. Yebo. Ngicela ukubuza mina kuwe mase ukuthi ngokwe constitution yesikolo noma yaka education ikuphi lokho okuvumelekile kuloko sikhuluma ngakho ko2 okuvumelekile ukuthi kungenzeka esikolweni. I-constitution yethu sinama Christians So kusho ukuthi siyakholwa
yiloko thina okwenangu-ke loko okunye anami kodwa nje i-constitution yethu singama-Christians. So ngicela ukubuza-ke kokuthi-ke ngoba singumphakathi sivumelana ukuthi kwenzeke kuyi-2 nizovuma yini niyisikole ukuthi kwenzeke kuyi-2 singaze sivumelane nezinto kanti isikolo angeke size sivume ngalokho. Angeke sikuphikisa ngithi nje ngoba nami ngimile lana ngime as umzali ngime as i-community kusho ukuthi lokho esivumela enikuvumayo siyavumelana ngako konke njengoba ngithi nje ukuthi ama-suggestion ayi-2 abathandazayo yila abanye futhi abesibili abayophuma bahambe ngeke isikole sikuvimbele lokho bayozenzela abazali baphume bahambe ngoba ngithi kuyobe kungekho la sikoleni bayophuma ngizwe ngathi undodana usuggestele ukuthi angithi bayophuma mhlambe ikhumbi bahambe baye somewhere bese bayabuya ke lapho ngeke isikole sibavimbele. Baba Shaba. Yazi kuzobelula babukabeni nangisilona. Manje sikuzwakela ukuthi lezi zinto ziyaphasa zombili. Ungavele nje ukubaphakamisa izandla bavumayo abangavuma uzoshesha ubone. Ngoba ukuthi ukhulume ngamunye kuhambe isikhathi isikhathi. Kanti ojoyina lapho nje mayephakamisa izandla sokwenene. Kancane babudala Asinikede bekunesandla ngale bese sidenike sekuya kumbe singathini. Ngiyabheda ngale. Mana. Yebo. Khulumile akukhulume ukukhuluma. Mayisine vote seyipolitiki kanjani? Hayi, ngiyayiphikisa kanje. Salale yima kancane salinde nanku babshaba ngiyakhuluma ngalo. Yebo. Lokuthi department sebengibuzela kumama umthetho khona. Ukuthi mabethu bangama-Christian. Okay. La bazophuma bahambe. Angithi imali ithi nina bazophuma bahambe babuye. Uma bebuya kuthiwa kusesikolweni kufuneka kuyosetshenziswa esikolweni. Ngikuphendela nje kutheni imali ithi kuhamba ngokubili. Nizobese niyavuma yini labantu ababuya kuthiwe baye esikolweni. Ngicela uphendule nawe mama usiza ngomkhandi. Okunye ngubongayo ngomunye nje mabe ngimzwayo ukutheni wawelwa ingane okhuluma yona. Ebengulindile mina first time mangizwa. Bengithi abazali beingane lezi evelelwa kuwa ezinakuzo esikoleni bazothathwa nabo kunye no-principal mhlambe bakhulumisane ngeingane zabo ngendlela eyenzekala esikoleni. Thina singumphakathi siyothi sibizwa mhlambe okwesibili siyoza sesizele ukuthi izingane lezi eyiwile kutholakalani kwenzakalani noma bona nabantwana basibona isombululo kodwa sikaqhubekeka sekubonakala ukuthi sibizwe sonke ngoba phela izingane ziyaqhubeka yangokuwa nathi okusiphatha kabi mase sibona thina izingane zethu zikhishwa nje esikolweni singasakhishwa nangabotishela mina kufanele ngikushilo iqiniso uma mina ngithola ingane yami seyikhishwa umuntu esikolweni ingakhishwa utishela mina ngimi kusesikolweni akungikho inkinga evelayo kumntana kumele ngitshelwe mangabe isikole singangitshena ngize ngizokwazi ngoba ngeke ngikwazi ukufaka phakathi ngigcumbekelise entweni yami ngiyashaba uma sengigcumbekesile bese niyafika nina nithola ukuthi ingane ikhishwe esikoleni zakhishwa ngami angeke sihlalisane somphakathi esekwenzeka lapha kwethu isisombululo esisifunela ukuthi asithi noma sisuka la sisifunde ukuthi asilapheni ingane mangaba nje lapha ngomthandazo noma ngaloko kwenziwa ngapha uthi ngalungu ingane zethu zibuye esikolweni zingemi zime ngaphandle singafunda ufunda zisalile emuva sizokwazi umphakathi wasemabola sihlalisaneni okwesibili bengizokhuluma kodwa namhlanje ngaphuza indaba lapho lezi ngane eziwayo
ngiyacela mama wengane usondele enganeni yakho, ngiyacela noma ungubaba usondele enganeni yakho. Ukuze uzothola ukuthi wena ingane yakho noma kwenzeke ungadlali bese kudingeka mina ngishaba ngiyangibona ukuthi ngishaba. Ngisondele ngithi ngizokulekelela enganeni yakho. Sasa bakwangibiza ngenye into. Bengithi ngizokusiza mina, sasa sokubiza ngenye into. Kungakho sifuna ukuthi kwezinye izinto uhamba abazali phambili ngoba asihambe ngendlela e-straight. Mina neyodwa inyanga lamaboleka afike engazisi. Noma ingaqhamuka kupha engazi sho nangu ukaba lapha e-straight bakangazi. Uyangibona ngiyaphile. Asikufundeni ukuthi izinto zethu akube ngezinto akude emakhaya. Sibuye nesisombululo masize phakathi kwabantu. Ngiyatholisa ngiyabonga. Yebo. Ngicabanga ukuthi ngoba sila sonke sinenhliziyo eyi-one. Kunemhlangano lapha. Abantwana bethu baqhubeke bafunde angithi. Njengoba sila sonke siney'nkolelo zethu ey'hlukahlukene sisonke nasebantwaneni bethu. So njengoba besikhona izolo ngicabanga ukuthi abantwana abawile bebelabo 5 if not less than 5. Uma singayekela abothisha neprincipal bakontrole isimo esikoleni thina singabazali sihlehle abothisha bayekela ukuthi abantwana mase begula bese bayachela ba-attendele abantwana bawile babasemakhaya basale abantwana ba-right baqhubeke bese mayisefikile umntwana ekhaya lo owile bese niyenza according to inkolo yenu nimqinise according to inkolo yenu umntwana bese sekayabuya esikoleni every time kuba nesimo sokugula abantwana siyekelele abothisha basicontrol abothisha basondele abantwaneni abagulayo because akwenzeki bafike kuthethwa masikhuluma iqiniso baba less than kakhulu nenamba yabantwana basesikoleni bathathe labo bantwana abancane othisha basondele ebantwaneni abagulayo bangaqheli baba benze sure ukuthi babamikise emakhaya laba bahlala khona nje bengisacela Ngiyaphinde ngiyabuya bazali. Ngicela ukhulume igama lababudladla, ubabudladla manje noma babuziki bathene isikhathi sesiphambili. Akakhulunywa izwe li1 manje. Ngathi kuyabonakala ukuthi kukhulunywa indaba yabafundisi. Mangabe kukhulunywa indaba yabafundisi akakubizwe bona ke noma ukusasa noma ngulesihlanu. Ngoba masizothi mhlawumbe sobiza inkolo ezihlukahlukene ngesikhathi esi1. Khona inkolo engeke isebenze. Akasiboneni ukuthi labafundisi mabe bebiziwe kusasa lawo mabandla. Kwakhuleka kukhona yini umahluko ozoba khona. Manje sikhuluma igama lokuthi kusasa sithi principal noma ngubani okhona ukuxhumana nomphakathi. Akathi akhipha incwadi abhala ku Facebook abhala ku WhatsApp ngendlela nje noma kuthunyelwa ingane emakhaya ukuthi kusasa sesithi abathandazi singaloko ngoba kuyabonakala ukuthi vele lento ifuna kuyenzeka kodwa manje asikhuluma igama eliwani ukuthi mangabe ngabathandazi kusasa akasebenziseni bona qala ukuthi mhlawumbe evikeni elilandelayo mangakubonakala ukuthi abathandazi bahlulekile akasiphinde sibize ezinye izinkolo ngoba ngicabanga ukuthi umthandazo unqoba zonke izimo asikho isimo esihlulwa umthandazo ngizokuthiwa kunento ekhona la esikolweni ihlahla ezithile nazo mangabe abazali bafike bakhuluma ukuphila phezukwazo ngoba liminto yathi sibekela ukuphila ukuthi sikhulumeni ukuphila asikho into enqoba umthandazo bazalwane ngiyacela nje akukhulunyeni ukuthi kusasa noma ngolosihlanu esikufunayo manje ngoba ngeke siye ndawo masilo sikhuluma senza nje inyanga ifike ebusuku angiphenduleke mntanami kwakhuluma uma umlayezo ungaphuma namhla ukubiza izinkolo ukuthi zizothandaza la kuyazilwa phela ngeke kulunge kube kusasa kuleke umlayezo ufike namhlanje bese kuthi uqale namhla ukuzilwa nakusasa uma kuyokhishwa idimoni obaba balale emakursini bangalala endlini zabo siyolwa phela lapha hayi kudala ungenzeka lokho banikeza ithuba kungabi kusasa kuzaba duma makukusasa akwakazilekali kube ngolesihlanu kodwa nje kunye umphakathi umama lo uMr Jwayi uqedile ukuthi uma yethi kwenzekile le ingane eziningi hiyoza lathi igama abazali nenigulelwa zingane thathani ingane zenu
niyokwenza lokwehlukana kweinkolelo zethu zithi zingasinda ibutho legabalelo liyana ngeke ngasho na izolo ngathi njoba lengane igula ihambulela abazali bazoba kude nazo kwezinye indawo bayozama ukuthi zibe ngcono uyabona hayi ke ngobe ngala lokho kokuthi kuhanjwe kiwe kwenye indawo cha ngisekutheni nje abazali akekho phela umzali ongathi igula ingane esikoleni ahlale nje alinde ukuthi kuyoba nemeeting esikoleni muthi uyagijima naye la igijima khona njengoba de kusho umisi ukuthi uyofuna usizo naye lulunguleke lamasizo awasebenze wonke ngale nkolelo yakami neyakho neyabani lo ngumakusida umuntu injalo nje le ngiyabonga yebo mama kube ngoku sina nazo bese siyayivala ngibuka ngivebe propose idate yange Friday sanibonani yebo mina ngicela ukubuza kulabantu abazosonda la abafundisi phela bele-2 angeke yini bese bethandaza bese babona inkinga bakhulume bese kuba nenkinga lethi kusho thina sithi kunomkhovu lana uthekela bese sigwema igama lokuthi ngoba igama lomuntu lamaphoyisa azakubopha ngeke sithi igama kodwa ukuthi kwenzakaleni abantwana baguliswa inisakusho angeke usilawule isithunywa bese sithi la cha alisho mama ngeke isithunywa zakho sithi memeza igama lomuntu uyabona umuntu ongamemeza igama lomuntu ubani yilo mntwana lo ongasuka lehabeni kathi sithandaza simbambe simshaye simfaka emanzini asho athi sibuya kankabini wena lokho phela nalenyangeni izofika angeke inyanga ikhiphe umthatho owavalwa abantu abayazi le ndaba amaphoyisa bebatshela umthatho owavalwa igama lomuntu alikhishwe uyaboshwa akulokodwa umthatho mawufika nje inyanga ethi ungayi izathi inyanga ufuna ukumbopisa fune umuntu ozawulapha akhiphe lento ilahleleka hela hayi ukubiza igama lomuntu ngeke umuntu owabiza igama lomuntu sanibonani yebo mina ngokwami ukubona ngokudala bangebantwana singaphikisana la lishona ilanga lethu ngiyabuyela kule gama elishiwo ngumama Mphiye nobabudala elokuthi umntanakho uma evelelwa inkinga nawe thatha uyozama la uzama khona ngamanye amandla nesikolo sisihlangabeze ngomthandazo sisihlangabeze ngomuntu ohlolayo kodwa okubuhlungu nje mina engikushoyo ukuthi kungathi kugula kulabadala abantwana isimo esibuhlungu enisibona izolo angisithandanga abantwana base bawukhushwe emaklasini abakama okunye kufike kwayibhisa ekhaya kwacalela ngathi wenzani manje usengenzela isathane nawe ngathi sesithuke kakhulu mina ukuthi ngithuka kakhulu laba abancane abangakawi ngicela bangaphazamiseki phakathi kwakithi akesivumelane ndini abantu bethu labancane abasukuphazamiseka ngoba uma bafika emakhaya babona laba abadala sebakhishwa yabona sebabona nalaba bawile mabafika nabo emakhaya yebo akusebenzi ngoba sekukhuluma bafothi laba abancane abantwana ngicela nje bangaphazamiseki bahlale nje bafunde laba abangani sibhekane nale nkinga yokusuka la ka grade 8 kuyale phezulu lapho ke mama uqinisile mama ngayane utishela okumele athathe isinqumo sokuthi ingane ayihamba ungasuka umuntu nje awubhekisa ingane athi ayiphupha akusumthetho lo is wrong ngoba makwenza kwelinye iclass abanye bafunda ngale usolve inkinga kule class kulabo abantu labo basiyo laba abaqhubekayo baqhubeke njengoba sisho nje namanje umama adasho ukuthi wathi wathathana ingane niyoyinyanga emakhaya ngeenkolelo zenu baqhubeka abanye bafunda iyona into efunakalayo leyo ngoba phela ngeke ngithi uma ngigula kususwe bonke labantu la uma ngifa lena funeka labantu benze njani ke bonke manje funa abangasabuyela esikolweni Umphakathi uyaxolisa ngiphinde ngibuye futhi. Ngiyikhombela ngoba sengibona nje ngathi indaba sezihanda kakhulu. Angiphinde futhi mphakathi angiphikisani nako konke enikushoyo. Inkonzo ayifike ethandaza. Kodwa kumele siyibuke nxa zonke lento. Ingane mayifika la esikoleni ziyagula. Mayifika emakhaya ayigula. Manje into ebuhlungu ngabe ngcontshwa le ngane egula ayilokuzwa la esikoleni ingane izona.
lento ikhombisa iyasikhombisa nathi sibazali ukuthi lento ilapha phakathi esikoleni ngibhlungwe ngoba abanye benu la nina abazali thina singisiyintsha sikanje nisibuka njengabantu mhlawumbe abeze uzodestroy kanti cha lutho asizange ukudestroy thina nathi siphatheke kabuhlungu ngoba isikole sivaliwe la ingane zingekho ingakho njalo sivuka emakhaya sizana sizofuna lokhuza nisixazululo salenkingi kunesikole la angibe bekhuluma izikole eziningi ziyenzeka lezi zinto lezi kodwa ukwenzeka kwazo asilimele ngiqiniso wafika ukuthi kwenzeka ngendlela ehlukene nasi isikole sala uthaka ngiyaxolisa ukhipha igama lesikole kwenzakalile azange kufika abantu abaningi lapho uthaka kwalanda ubabamati wafika waklina isikole zaphila ingane into mayidla afuna ayikho ngaphandle kwegate ngoba sosho ke sithi abanye bazosho ukuthi mhlambe umuntu ufika wagqiba into yakhe la esikoleni iningi imkhokha ekule sikole imningi imkhokha ngoba nali wona libole wolo lethu lenzo kuningi leholo omphakathini kanti le holo akusilo umphakathi le lesikole le holo kule sikole kungena abantu abangasekho kule holo le abantu befike beqhashe lapha befakwe namabhokisi abo bezophelezela ihlobo zabo kule okuyinto errong kule sikole lesi kungena izinkonzo nezinkonzo la angisho ukuthi izinkonzo kodwa abantu bafethu nani niyazi niphila ke emhlabeni hlezi kuhanjwa uma good inikhishwa nezibhamu khona kubafundi abanye banamabhodlela laba bageza ngawo and abasebenzisi leyo basebenzisa amaklasi ezingane ukugeza kungani maqhathwa leyo bengasebenzisi lezi ndle ezincane lezi ezikhona la kuleyo lo begezele khona belinda ziningi izinto bafethu kumele zibuliswane nazo la mina umbono wami usamile angisho ukuthi asende enyangeni futhi angeke ngikhombe nalo nyanga sihlulwa yini ukuthi sibeke lelo shumi neshumi umzali ngamunye kuphunywe kukhethwa abantu abathenjiwe emphakathini nomuntu okhona iSGB khona iphuma ihamba ngeke kufike lapha lo muntu afike mhlambe angithi ubaba udlala sekwavala ukuthi ufike gagula umuntu ukuthi ubani owenza ukuthi la umuntu mayebona ukuthi la kunemabhodlela aka une right ukuthi avunyelwe afika likhuphe lo phela ngizoba nikhona umphakathi nilibona ngizoba nikhona makumele akhiphe kumthathi nje ukuthi nami ngithaka hambe akamkhiphe umthakathi akangikhiphe makuyini lungile umphakathi ubone ukuthi wenzani ngami phelile bafuni ngoba manje lento soku sidonsana emuva omunye uthi inkolo omunye uthi abafethu asenze into eyodwa asenze into eyodwa sibambisane uyabona kunzima nalomkhuleko enikhuluma ngawo ukuthi siyemkhulekweni uya kanjani emkhulekweni ekubani inhliziyo yakhe ingekho emkhulekweni ekusibani bani eceleni ukukhola kumele kuqale la inhlizweni zethu bafuni ngoba bawusaphithana nomuntu engabe ubonisana naye ukhombisa kona ukuthi awukholile uyadlalela wona ngeke umvuse umuntu efile kanti mawukholwa ngempela uyamvusa umuntu equlekile la umvuse ngiyabonga mphakathi ngiyalithanda naleli ukuthi nalelo gama lelo liyakusebenza asiphumele nesolution ngoba mase sizogcina sihambe singazi ukuthi sigcine sikhulume ngayo ngoba nje uma senza kanje siyazi vele la ekholweni nami mhlawumbe enhlizweni yami ngizonda ubani kodwa ngiyathandana naye lo zondo omunye uyathanda ngicela mina ngoba singumphakathi asishone ukuthi ngo9 elanga lokuthi asizeni sizothanda sihambeni ngoba manje kuyoshaya u1 asenzeni into yodwa mphakathi bangabe ku1 Friday akube u1 bangabe ku9 akube u9 siyacela mphakathi akusekho phela okunye besicela ukuthi abavumayo ukuthi akuvele inkonzo ngolesihlanu akwenziwe inangu siphakamisa izandla dini ezivumayo bonakala abaphikisayo baza kwenza abaphathi nabo ukuthi kodwa mina lokhu ngiyaliphasa lezigama yana nalapho kuya khona nasemthandazweni yana nalapho unenkolelo khona yana ungemi uyabacela odokotela uma ugula lapho uphethwe isisu uye kushuta uye ungasazi ukuthi usenziwe umuphi udokotela kodwa ugcine ngokusinda mawuloku uhleli kudokotela oyi1 uzosufe ngoba uyazwa lemthi yakhe ayisebenzi ayikusizi yebo ngisacela nje ukubeka sanibona mphakathi ngicela nje ukubeka kancane uyasho ubaba uthi evaka strom uyakenzeka inkinga enjengale esikoleni ubaba Madi wafika wasiza
Ungani thina singayocela yena abuye azosiza nala. Ngalosihlanu sothandaza ngaso sonke. Sikhuluma yini ukuthi simcela eze la phela. Uzokukhipha nalo akukhipha levasi. Phela lapho mntana ambeka umbono nje omhle loyo. Angithi ke sekhona ilanga la kusasa. Okube kungathunywa abantu ababili bayomcela ukuthi sizaba nenkonzo ngolesihlanu sicela bathi umphathi wasemabola dance uzokucela baba uzolekelela ingane ziyafa le mabo. Inkinga kufuneka usizo kuphela. Yebo. Ingane zizolokhu emakhaya yini noma kusasa zibuye esikoleni ukuthi lezi ey'gulayo masibona bavele ezethi ingane ziyagula. Mangabe ingane yakho iyawa umisi noma utishela khona lokuthi asifonele uyithathe ingane yakho siye kuphazamisa ingane bavele zibambelekile Yaza ngazi mama kodwa bokungaba kuhle ngoba uke washo omunye umama la wathi ngalila ngisawuthandaza ngalo le ngane asibe khona. Ngicabanga ukuthi bongaba iplan elihle ukuthi ngolesihlanu ekseni kuthiwa zize la esikolweni. Siyaqala siyathandaza khona iphume emaklasini zize lapha emthandazweni. Zizosuka phela lezi zinto amakholo azabaphelele. Abona ukuthi azenze njani noba siyayidwala sisale emfuleni emanzini senze njani. Kulungile lokho uma nivuma nina abazali. Kune proposal lethi Friday inkonzo ibe Friday. Left. Skhathi ngo11 labasiproposako Friday. Kulumani phakathi 11 10 9. Ngoba inkonzo uthethwa ngena ngo11. Angithi lengane mayifikile ekseni zabe sekenza ukuthatha iclass kwabakashebe nesicelo ngapha kobabuzitha esimaziyo vele asibafihli phela ngithi nami ngingokwami ngomfihli nobabuzitha usonto yashembe uphakamisa ukuthi sicela ukuthi basicelele bamadi abe khona ngaleli langa azosilekelela nayo. Yebo, amen. Kungaze kusuka abantu kunabaphathi khona la ndaweni bayo amen. Okay, go let's do them. isikolo ngabo-1 ngesihlanu omisi bayahamba kungaba njani kube nabo-10 Yebo. Yebo, bengicela ukubuza futhi kubhudi laphayana ukuthi ngokolwazi asifikele nalo lokuthi ubaba Madi uke wasiza usiza mahala yini noma kuba khona ukubhadala. Kungaphumi umuntu alanda umuntu le mayesefika lana ayikho indaba yokumbhadara imali ayihleliwe. Kulokho kanginalo ulwazi mama. Kodwa njengokuthi ubaba Madi umuntu oyikholwa noma ngathiwa mhlawumbe ufuna ukubhadarwa ngicabanga ukuthi kuyoba into engako ngoba nawe uyobemenyiwe njengamanye amakhono. Futhi phela angeke ufune ukheshi ngalelo langa ngoba ubizwa njengoba uzobizwa uzitha abakhonza naye ukahle impela nemali leyo mayibhizinisi uyinika uzitha ibikile ngoba emva kwaloko mase kwenzakele lokhu bomama nonke bathi sekumele phela bese ke kukhonjwa ilanga ke lokuthi abazali abanika ingane imali engake izayilethe esikolweni
sifake sinike bonke labazukulu bethu imali bafike bathelela ngoba nalabo bazawuphuma ngiyacabanga nabo yibo bayawudula laba bazawuphuma bahambe mase kwenzeka emva komthandazo mabe kuyenzeka kodwa leyo mali leyo mele iphume kithi thina abazali sinika abazukulu mababathathu banika u30 rand 10 ngoba akekho waziyo ukuthi ngokugcina kwenzeka kuvuka okunye kufuna uphinde kwenziwe uphinde kuthathwe lapho mangabe isalele imali isikole sinayo imali cha hey ungazofika ulungile manje ngiqonda ukuthi nesenzandini ufuna ukuthi ineni 10 rand ineni iraji yo madoni nesikole sinayo imali yayo niyazi ukuthi kufuneka malini le ndani yabona ngoba uba bethu 5000 ukuthi ngafuna umntathi ngifuna 5000 athi isikolo sakahulumeni athi ngifuna 10000 ngiyakwazi lo inyanga phela izukulengisa lamakhona mafundazwe sekuzohlanganiswa kubona ihlanganiswa ngoba nomphathi ushilo wathi isikole sodonate no hayi right ke lokho nisho ukuthi kodwa phela sikuyijaji imali ngoba sikakafiki lelo game akusho ukuthi ke kuyobuye kwenza omnye umhlangano mase senibuya kuzokwenzeka kanjani ngoba phela kumele kuhamba abantu bayele labantu bafuna bahambe ngemali mabayani imoto ayisukudala imoto iyodwa mangabe kuze kudeni kuphi imoto nje iyodwa idulile funeka nihambe lapha imali niyitholile nizayithola nje labantu mangabe ungaveli igama lokuthi ingane ayiphathe imali engaka nomsombuluko nobe nini iyotholakala nje labantu leyo mali yaleyo moto eniyoyiqasha Sothi sivumelana nga-Friday ngo-9. Boni ake sithembeni ubaba uMahadi ukuthi uzawusilekelela kusukelele kungasahambi phela. Thembe bonke abafundi ukuthi bonke abafundi. Phela. Ukuzitha ngona baba. Qala manje ufone ufuna abamhlophe ukuthi ula amakhono asiphakabe. Uphuma mnade nami. Ngifuna abamhlophe ukuthi yonke into amayijoleka funa kwebovu izayiyona kwesihlaza kube mhlophe kubonakala ukuthi sonangu satha. Yeah. Ngenyanga manje sabinyanga bayiphatha ucelemba nomkhodi wayihamba ihlaba lapha yini. Siyalwa phela la. Cha siyabonga. Ngathi ihambe kahle mithi seyinzaba yakusasa abantwana babuya esikolweni nomkontakalana. Ukuya ngami ngabuya khona kathi. Ababuya kanjani nje? Kodwa bese kuthi ngolesihlanu beze laba babulayo. Ngolesihlanu laba babulayo bamthenga. babe khona bonke nje abathwala asivele yakusasa phela ngoba manje ngathi ngiyaxoxela nikhulumile sokuba sekusele nedlindaba yakusasa kuphela bese siyahamba baba omunye umntwana lapha kumthola ufaka amagodo ngiyambuza washo ebhasi mama lo mntwana uthi unento yakhe ngidala baba angeke umbisi balethinga emakhaya or basifonele Angithi bekusenombuzo ukuthi abantwana bayeza kusasa ngesonto. Yilo bayeza. Uma ngabe khona abagulayo manje ayibona-ke ngisengakaphumi-ke ikusana ninodwa inkinga ukuthi manje ufike ngithi umuntu akhulume athula umuntu bese nasekukhuluma labanye bese yaqula naye ngithi umuntu ofuna ukukhuluma phambi sesandla manje sesiyaqula futhi sonke lana yebo khuluma ngilalela bengithi mina kanti lento esikhuluma lapha asisho ukuthi sifuna ukulaphela abantwana ukuze bangene emaklasini beku right sikhuluma ini ngoba abangamene sikhuluma ukuthi abantwana kufanele baqinelwe amaklasi bangene emaklasini be right
sithi abangene kusasa futhi ungakalashwa emaklasini kwenziwe sithi abantwana beze ngolosihlanu size nabo sizothandaza sonke ya abazali bazokwazi ukulekelela bazobe bekhona nabo uma ngabe kusuka lento chabo mama akube ngolesihlanu ngoba kusasa ngeke nibe khona nabo mama uma kuzale ingane nihlazize kusasa nizokuba khona ngolesihlanu nizabe nikhona nize nazo ingane bese siyawufaka umthandazo bese kuyasuka lokho Okay. Mina owami umbono kulokho okubuya kwengane esikolweni. Mina ngithi izingane ayibuye zizofunda. Ngishiso yini ke? Ngishiso ukuthi njengamanje kunezingane ayithe ezila esikolweni ziyabhala. So ngithi mina izingane ayibuye kusasa ifunde sizoyithola zina ngoFriday. Ingane mangabe itholakala ukuthi inenkinga sicela ukuthi Messi basifonele sikwazi ungane ukuyi-attenda Friday sizobe sinayo le yilokho bakhona abafundayo ngoba lento ekhona ibamba labantwana sebeqale ukuthomba ku-grade 7 kuyala ukuthi u-grade R ukuya ku-grade 6 abathinteki lento esesekhona ngendlela esibuke ngayo nabazali nabo basuke bekhona basuke bebona ku-grade R ukuya ku-6 or ukuya ku-7 awuthinteki sicela abantwana beze esikoleni ngoba bona abakathinteki bese ngalo lesihlanu bangabe kukhuleka siyacela futhi ukuthi bona bangabi yingxenye yalowo mkhuleko ngoba the more siba involve the more bebona ukuthi kwenzakalani bekhona ukuba nemicabango sebe hey yabo nje class namkhona bebedlala ngale nto leyo ukuthi bona bafethu asingabafaki lento leyo yabo kodwa sasa asibathole Sithini yebo Ingane kusasa zize esikoleni ngoba ziyasala abafuthi ingane kumele sikufake lokho emakhaya ingane ziyasala ingane kusasa zize esikoleni angazi ke kulezi ezigulayo ngoba umzali mayebona ingane yakhe igula ngeke vele avuma ukuthi ize esikoleni isengahlala ke nekhaya kuze kufike iFriday ngoba ngeFriday ngizobe kunomkhuleko nabantu abazosiza usezoza nengane yakhe ngalolo langa engaguli ingane azize kusasa esikoleni qhubeka ifuthi phela cha ngiyabonga ukuthi sibambisane kule meeting noma khona labanye bafuna ukuqhula singaqhuli bonane ngalesihlanu ngo9 okay ngathi khona la nako ngizwe abazali bathi kumele sikhiphe izincwadi neshwa azikho ingane eziningi namuhla noma singakhipha izincwadi zizofika kanjani kodwa abazali abaku WhatsApp bazayithola lapho imessage laba ku Facebook ke angiboni ukuthi isikole sisasenayo Facebook kodwa nje laba bazofika kusasa abantwana bazonikeza izincwadi kusho ukuthi kuzoba yibo labancane labadala vela yiki indle abazali abangekho la ngenzeka futhi bangawutholi lo mlayezo ayikho indlela ukuthi sixhumane ngayo nani ngoba vela abantwana labadala bekho bonke at least labancane bazoba khona ngithi njengoba lisho kusasa nani kusho seniyondlulisa ke nakwabanye abazali ukuthi beze on Friday ibakhulukazi nje misi ma unange eclassini ngoba phela ingane iqhamuka indawo yonke ezinye ziyakhona le kabole ingane ezigulayo ma ufake nje umleze iclass neclass einganeni ezikhona ezifundayo bazofike basho babatshela ukuthi kuthiwa kunenkonzo ngelufu ngolesihlanu ngo9 uzani nize nazo le ingane ezigulayo namajelikho